Mama wakwaba wafre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuan for Captain Smart a we journalist o kire se Ghana fo yi na agimi ono Captain Smart no agimi including Oman Penidada Mahama obi agimi but aseminti a Captain Smart se Ghana fo yi na agimi no asemi no enye no kware ye na nim se Captain Smart onye credible journalist na sema obeke bia oni fact osori ya na okasa sa particular asemi ya ode abetu dwanti o kire se Ghana fo yi na ya adwen ya adwuma no asemi no enye no kware in this case no Captain Smart wo na wo nim nyansa Ghana fo ye nim nyansa because asemi a wo ka no enye no kware na ebusuafo make a sense enti ensema Captain Smart ede atodwa enti ogina so aka se Ghana fo ye nim nyansa no day politics sagleme producer men show video bi na no pay don't show any video next week hey Ghana fo ame musa masem we nti ya dwen me ka ho ye nyina nti ya dwen eye adwuma say yes dan e wo sagleme ye wie edan a ebefa 2000 families me yere ne me ma Peter yere ne ma Mensa yere ne ma Dr. Bane ne yere ne ma Solo ne yere ne ma Antaro ne yere ne ma Achu ne yere ne ma Nuama yere ne ma Wan yere ne ma sa 2000 ojai yes ye wie edi nsuo kɔ hɔ kanea ɛwɔ hɔ underground tunnel and nsuo tɔ a wuhu na fa nsuo ba de na se na kogu pu wo esiesie bibia mu awie Onyamachi o ye tie Captain Smart oja from 2016 besin there Ghana ni ba kokura nda dan and a dan is one I started papai bibi ni ye nipa o and a dino I started say adentra you say you the honorable papa your friend say Collins Dauda echo court nti we hey na me papa ni girlfriend na atweman so a me ma me chop money so ma ebusuafo ensem we na Captain Smart ede atodwa ensem a Captain Eken enye no kware nso wa hyeda atete nani ho eye ya Ghana fo ensem a Captain Smart eka the way a osi eka no obekasa eye no kware e no de afa ho edien atem na Captain Smart no in his mind no he thinks say oye credible journalist ama all he thinks say oniminyansa Captain fi say okanyansafo a omoye journalist e wo Ghana hanom na na Captain on ka ho nti atem na udie no wo ona wo ye leader ebusuafo nti a Captain Smart e ka say Ghana fo ina ye niminyansa ene say o kire say eye sagleme housing project a ye ka ho asem say eye sika omode ko shame yesusu say omo edibe nti omo de asem no akokot no ende Captain Smart abegina ho e kire say eye sagleme housing project no omo awie edan ni bia insu aye ready ho light e wo ho school e wo ho hospital e wo ho bibia e wo ho a ebetimi afa enipa 2000 but esan abrunti omo ahyeda de asem no ekokot e na edan no esi ho a say na Captain Smart enye wo na wo sorry a wo TV so e de tawo egu kon ho etiem OJ o reason na ne say o ko atia corruption o pese Ghana e fa ne ntoma pefra o pese Ghana fo impenefo o mu jai Ghana sikadi enye ninti na wo sorry a ho fifiri e wo TV so no say ye ninti a nti adenti ena sa embra krona ebi edi eye honorable Collins Dauda o se wonti ase nti ne Ghana fu na eye jimi fu but obi ka asasem we no youth no omudi Captain Smart na chia wo koka no ombedi watem no on fa phone na on search on ko Google en ko search say
and some Captain Smart e kan e de e fa Sagleme housing project no e no kware anase enye no kware waje adi no de akogina baabi edi his excellency Nana Danko Akufo-Addo atem e na ye na ye beka say captain enye credible ntima no mu kodi na chi no mu di nyanya atem but Captain Smart since we are journalist enso wa ye wadwen say unsua de wo de ntro e na betu futuru e de egu Ghana fo ani no ye mu bi no so ya ye ready because o man Ghana ye yina ye ndia nti ye nhwe na journalist bi embe say o man emaye ti se wo be ka sem na ye no kware a ye wo right si e be yi wa no ma menchira Sagleme housing project ni mu o se omo awie edan ni bi betumi afa nipa 2000 school wo ho insu wo ho bibia wo captain oboa wo ye kohwini ebusuafo asem ne de tene say oman pani dada mahama abra na oye president no e na oka say o si affordable housing na Ghana for adesibi enye baby edomuti ato na sa affordable housing na oman pani dada mahama e ka say o si no oye na dwen say obesi 5000 housing units na sa 5000 housing units no e na omotena se eye ho expenses eniema ebekom de omobeye bibia budget ni na ekosi $200 million a omo HSS $200 million no esi sa 5000 housing units no insu bekoho hospital bekoho police station bekoho bibia bekoho ena mo akasa motena se eye expenses ene kosi $200 million ena mo de call Parliament House ena omo approve ena omo de sika no ema Honorable Collins Dauda a ende owo court ono ena na oye Minister of Works and Housing ena omo de sika no ede ema no ti Ghana fo yenim say most sika no $200 million ene ebeso 5000 housing units no ene ede ema NDC fo echi no omo abeka kire yen say $200 million na omo ankasa se ebeso no anso na emom no omutumi esi edan ni mu 1500 a almost spend $198 million and obo DC and I say one na mo atena say $200 million ebesi 5000 housing units e ba ne sen e na mo akwakosi 1500 na mo say $200 million na sa dabi ye ntiase inti NPP fo bayi e no mo de asem no e court 2016 omo ntimi awie dan no mo de asem no court omo de asem no court a $200 million na omo se sa $200 million e beso 5000 housing units no out of 5000 housing units no omo simu according to NDC for no 1500 but asem no court no omo si e dan no 668 almost spending almost spending $198 million no but asem the court no say dan no almost 668 668 no almost de $64 million per na esi dan no so on be catch yen so on de $198 million na esi na his excellency said that be omo ntiase na omo de asem the court na Honorable Collins Dauda omo etwe for omo na asem no court na his excellency say affordable housing and also AC bi na Ghana for say eni adenti na wo fesika no enkonko share eye Sagleme dini mu na his excellency HSS Sagleme housing project no okase o complete ya or the $46 million ebeye light insu sewage na ho keka ho any free wa just osan so the $68 million aye hospital police station ekwan na ho keka ho nti na ohwe scale be komuni easy nti NDC fo akronfo ba wo Captain Smart wo kasa no wo se asem we court nya de besi aga nti ebe ya nkedan no wo ma ne nkofo nkotinem ensi aga nso ampa nti wo Captain Smart no nim se politicians wo Ghana ho mo ya akronfo because asem be wo court e Sagleme hu nsem ye NDC fo na no mo wo so nti adenti na obetena TV so atawo gu kon ho ma na ya aso nkwa didi o ma na ya aso nkwa didi wo Ghana hanom awo ba be ka chen say yin na ya adwenya adwuma because Sagleme housing project no esi ho na asem ne court eyemra na ne Collins Dauda edi we wia Ghana sika obeka chen say $200 million and e be so project no anso
wantumi ansi awie emu 668 no si emu sika $64 million eno de si nka no provide no mo fen kan nkoto adan no so no mo wa kote no mo nkotenem samba ne sa na wantu be ka che se Ghana fu na ya adwene adwuma wo Captain Smart kwa wo yare sen shut up